Menteri Ketenat Animal Husbandry but Veterinary uba el hek ula banjur baga Sorkar kala Pyrshang ban Pynbeit ya ke Jingduna ha ke liang ki Jingri Jingduh ha ke ne ke Jylla leng baga rukom trekam beper-per ban penduna ya ki Jingdon kam Jingri Jingduh na bar Jylla ula ong baga Sorkar Jylla kala penmi ikila trekam ki beper-per kom ka National Livestock Mission bat ke Meghalaya Piggery Mission bat Hapoh kini ki skim la terwa ya ke song tingka ka baduna da sanpo na ke shispa bat laipo na ke shispa ban penslur ya ki riu shimet ki seng Tremon ngobha bat ikan huan beper-per ban sedang daga kamri siar bat kamri snyang. Reach out to the people should participate in this. Until unless people are participating in the poultry sector or the fishery sector or the piggery sector, if they come and participate by themselves, then only there will be a livelihood for them.